Sawubona mzalwane, ngithanda ukukukhuthaza namuhla ngisebenzisa umbhalo oyingcwele. Sizabala kuMisebenzi 16 ivesi ngo-25. Ithi yona, kodwa phakathi kobusuku uPawuli loSilas babekhuleka bedumisa uNkulunkulu ngamahubo. Lezi botshwa zazibalalele. 26. Kwathi masinyane kwaba khona ukuzamazama okukhulu. Kwaze kwanyikinyeka izisekelo zentolongo. Kwavuleka masinyane iminyango yonke. Kwathukuluka lezibopho zabo bonke. Amen. Lapha sithola ukuthi uPawuli loSilas bazithola besentolongweni. Kodwa ngapha babeqeda ukuchaywa futhi. Bazithola bechayiwe, baphoselwa entolongweni. Kuyisimo esasingabafanelanga ngoba akulanto embi ababeyenzile. Ubani? uPawuli loSilas. Kodwa bazithola besentolongweni. Endaweni yokuthi bakhale kumbe bathi kuNkulunkulu, kanti uNkulunkulu besibuye lapha ngomsebenzi wakho. Sizinceku zakho, siyachumayela uNkulunkulu. Kodwa namba abantu bayasichaya basiphosela entolongweni. Ayisikho esikuthola uPawuli loSilas bekwenza. Sibathola bekhuleka. Sibathola behlabela amahubo kuNkulunkulu. Phakathi kobuhlungu, phakathi kwesimo esibuhlungu. Angithi yiko ngifisa ukukukhuthaza namuhla ukuthi izimo zinengi, ezinye zisithola singazikhangelelanga, ezinye zisithola ngendlela esingayifanelanga. Ngisho ukuthi ngesikhiwa sithi this is an unfair situation. Angithi kodwa ungakhangela okwenziwa nguPaul loSilas, usungakhuthazeka lawo ukuthi esimweni esingemnandi, esimweni sokuthi uthi hayi kodwa lokho bekungafanelanga, bekufanele ukuthi ngaba kwenzakala okungcono manje empilweni yami. Ulakho ukuthi ukhuleke, uhlabele, uhlabelele kuNkulunkulu, uhlabele amahubo, ukhangele ukuthi uNkulunkulu uzakwenzani esimweni sakho. Angithi uPaul loSilas bazithola lapha besithi uNkulunkulu, babengazi ukuthi uNkulunkulu uzakwenza lokho akwenzayo, ukuthi amaketana azakuwa wodwa. Bathi ifoundation yentolongo kwayo yanyikinyeka, kwaba lokuzunguzeka. Angithi konke lokhu kuvela ekuthini uPaul loSilas babemazi uNkulunkulu abamkhonzayo. Babesithi lanxa kunzima, lanxa kukuhle, lanxa kuhamba njani, isimo babengakhangela isimo, babekhangela uNkulunkulu abamthembayo. Kungakho yinto engithe ngizokukhuthaza ngayo ukuthi ungakhangeli kakhulu izimo zakho, khangela uNkulunkulu omkhulekayo. Angithi vuka uthi uphakathi kwenkinga uthi hayi kodwa mina uNkulunkulu ngizathini, ngizamdumisa namuhla. Ngabe lento engizayidumisa ngoNkulunkulu akusinkinga leyo phakathi kwayo. Ngabe ngizaphakamisa ilizwi lami, ngithi ngithanda ukuthi ngiliphakamise, ngikhuluma, ngideclare ubuhle bukaNkulunkulu. Ube losuku oluhle.